Unong yalam kasing Voice of the People Party VPP uba Ardent melabasayamon habakren hakerinsan perta election yau kertong MP ke VPP Hanongston ula pensyai Halor ke jingmi surok kinong yalam ke VPP banyaki Halor ke jingwengkam ke sorkar yaki ofisar syongtat na ke ofis jong ke Lokayukta da ke ba ulaong bikinong yalam ke VPP kimdei bagi kuat thau jingkulmar ban mi YouTube Henry ki kuat ban kren Halor kini kekam. Uba Ardent ula kentharu iu Menteri Rangba Khuborjylla Halor ke jingkren jeng u shikila pathai Khubor Halor ke jingwengkam yaki ofisar ha ke ba Menteri Rangba ulaong balarathung deki ofisar syongthait kawan ra ek jinglut phut ek sorkar. Uba Ardent ula bu jingkeli kela lada ki laingut ki ofisar syongthait ki penstang ye kepala sorkar hatu ki spangut ki consultant ki chairman ki vice chairman ki penrebenmo ya kepala ke sorkar. Naman kagara pinoyam jo Voice of the People Party. Ndai ta bagi suwa counting kumar. Bagi YouTube ehem. Ikwa ban keren ya ke jisha bagi kan nongem kajuni kom ka party. Menangniru ni hagami surat nagaruda bagi ki ya ke jiwen jo ka sorkar ya ke di officer na ka office jo ka Lokayukta. Kini kan Lokayukta kini ka bor ka ikhtiar belawan rak nado lapor Delhi latik kumutau lokal hangi latik kumutau Lokayukta pabumut kabor kabanya pun persya ega bangsa hagma kina thongi kita ki langut ki officer hapok kata ka inquiry wing hinggai namar bagi tortip kalian laweng ni kini ki officer baka sorkar kalai kau hana baka an kamsha barpung yang retired kira pension nongrim naga section kabalai kabakadwe naga chapter kabalai jong Lokayukta bat snap loki pagba snap kaya kini minta ki pusang ban pensan baru chief minister anda Iakren ulai ko Khubor hana Khubor nomor bala demi thung digi officer kala syongthat kawan rak ka jilut put ya ka sorkar ani dikikan tujuh ani dikikan tujuh langut di officer kala syongthat ki penstang ya ka pelatan ka jeng sorkar kan mati sepangut plat di konsultan di chairman di vice chairman iki penreben ya ka pelatan ka jeng sorkar atau kata kami ke bangsa dari mana kata kata ko pipagba hablong nangyalam ladai bangsa yakinya rangba kumbaong mo dapat telai kum teman rangba teman dari timpu kampung negareng mata teman perkat kinangan kita kuno bagi saya kita lihat sehingga dorba kawan satu ke chapter 3 lagi kali ini kawan jangan Lokayukta the section ke pathway ani kapenisha Iakren for the purposes of assisting the Lokayukta in conducting a preliminary inquiry under this act. The officers of the inquiry wing not below the rank of undersecretary to that government shall have the same powers as are conferred upon the Lokayukta under section 88. Hangi di omba di limbaga ni section. Andre hangi section ka krem chai bagi ke officer kende ke krem ni ke syongkai. Barang ni sini ke bagi kindo. Dan di officer yang yung officer na siyang kandan kamdan rang. Yung kani kapatay ka rang, kakren, kapatay ka kandan, kakren, yung wala siyang kat, yung bang siyang kat. Yung retired IAS officer, yung retired IPS, retired DIG, retired GC, katakan ka rang, kapakikibat, kakerjan, kapakikibat, pala ipo. Balai pilih tenang ibu yang kini ke section hari ke rumah. Batinyo pandri kinpung dengan kawasan ke syampat lada pilih smart kinwengo kinono pakah. Kin satumpak daun officer ke belakang.
O kipat pak lada perkat babit batem uriu pata ang supusyay balada sorga katong daw officer utang jalan kapor ban syagri uta u officer unum nur badile persyak ke sorga le persyak la toy syagaro hills le persyak la pansyak sorga kam uhak le kat baong kita kiblay kindo umbong kiblay